Emilo yanin char pagadok chuan nane or kachidagi gichen. Nanin charagar kim nani ne bayan pin. Ijoge program ini na kemlelegi ngan chongonodan marum. Nane one nidin agat nidin ket. Elang army rajuban nidin agat elang rajuban nidin ket richaragar. Nanin nidin agat kemlelegi noyo bulak igupin chuan ailang. Chepel ligajan ailang perot kabin ailang. Em kali karge wayan wam eber kubin ailing em kinege egejin recep kap nidin agat elanga ko jillo we kolay kubin chuan ailing kona chamillo chabreo no ijillagun noin em jan ailing em ruje kayagar bungdo em bungdak enoge ruo no ralla bilomedo kelebdak kap bungdo ne Ijoge elginai ridagit penchuan ailing raj magot. Miloair magot raj kali kal ligej kap kabin ailing. Elanga kolay ligej konajilo churan ogome. Agalanga koch laygibin ailing. Ako konajilo nidin kat aga nidin agat. Chadiyan rajba chimun be churan mel ayin lagot. Nona emagot kinege mujan kar kanakantok jan rear. Emegar jabiyon chapreot menilomedo nganan rup. Edal malak iyo nenem emagot kiyo emagot ejago gar chimoy aga eba ikiche nenem negar ba jida agligej noye jido ewalok magoje igubin ailengi em kali karge waen eber kabin aileng pokolo nitinagat alang noye jidak ejida geni em walok magoje rear ego churan ogome kolay ligej ego engin nano gari tokkajida kaga tain nidin kat ag nidin agat ewe kenan ben kemlele menin program ini na cheblaga ilo ranin wonje ilo program on radio em lukun tibrigi chongodan